Jerry A Sangma Kyrtong Shimet ula tyrwa ialade iakhun hake elekshon shiteng samoi banwan na Gambegre. Hakini lai sngi dang mi arngut Kyrtong Shimet iakhun hakani ke elekshon shiteng samoi. Jerry la Thep Kyrteng ha ophis returning officer ryngkat kikot kisla na bynta kani kam. Uni Kyrtong ulaong lai tylli bakyrkieh iarap iarap paidbah kani konstituwensi. Kita kilong ban pynbiang ialade sumar sukher health facilities ban kyntiew pule puthi education ban pynbha surak khoram roads Shillong kani konstituwensi. Hakajingkran bat kinong Khubor hadin beradab Thep Kyrteng ulaong kine lai tylli kijingdan bakyrkieh paidbah hakani konstituwensi lam kumta paidbah kinomat satya yakaroi kapa ulaong. Yang Sangma nomination silo nara ya Gambegre elekshon dalal go Kyrtong sana na Khadong ayam ba? nangi ya Gambegre elekshon ora nangi Sangma Gambegre area ora mai na ko nangi ngani na akan gitu. Mangan ini belongin bangin ikueng itu udah betul. Tahun ini kita asyik niat kesel po dari education kita niat kesel semua ba ramah jalan niat kesel semua omong ba nangan ini dokter mana sasun ini belsi ini kerana mandarin ini population bakyrkieh ya. Jadi kita bagai macam mandarin develop angbo nangan itu bakyrkieh gutan ini kemudian nangan itu dongai kan. Aru bebin cenga ada okak ngin semua omong pacini zaman kanak perang apa nangin nukuai gitu. Ini kemudian nangin nukuai bangin. Gambegre nangi Sangma ya ham gen semua deh nangi Sangma karena semua ni mai bakam dosa. Pada ko kamera first priority ni akan gitu. Angani first day sekarang kepada sana bana ni atau education harus sorok ramah. Warna noai first day priority kan tu. Aro lagi na saksa yu dongim na yu jang na amai ko naksam sonirang do. You turn exam 21. Jem mande rangan disko antang ni sancheni ginangcam antang ni area tangna magapani songna lokna namgin ikurana ne ske nongwe binga chum dauni kita betam de tangka paisani bitungo sanchi mun sani ba kena tak ba de ma khadung kita tongemo warang masa de lesson de kai chum ba vietnas ka yu tang ba mana de pete khaton nama da karom bakrao mena ya da ka ba election ba ka tangka paisan nang thela babu tungja harus ya bagri ni bang ba nang ni khadonga nang i bumchpa nang i disnong sa pangchakai ke ni sade simang youth rang ko ba didi naska hukuna da kan batas ka youth rang dalde wan oi Nara daud dal go Kyrtong NPP donga TMC donga BJP donga Congress donga ya paksa sana kita na antani kango sana kita na tadi cengsi so ni amai ke ni khadonga ni so khadonga de dongai chum ade ba dokko ba so pangchakai dokko ba don so tel ke ngode che ai kan de bo dokko ba don so jaude tal ke ba party pangbo son ke ba party option ai ke je ba. So do you think that you have the majority, the people's mandate with you? Yeah. How much do you think that you can win this election by? I think it's by the public by this public choice, no? That's right. Gambegre na mai dak pa nang ni strategy rang ko kaim na ya Gambegre election na pariso ni rang do. Ya ni gemen anga tu de apa cengko daka ya no kapsangge ni dong jasem ni mama kasun sun khate antani area ni gemen danga Gambegre ga chiam ko mandian dong namo nikani baka anga de saniba gemen khamko nikem dong ja de ba thangan je ko antani area experience omo salaji nikem adu ni gemen sa saniba mai ba khampo nikem ba mai ba namgi ja ko nikem dong ja adu kusna kana sekali. So what would you decide to contest for the election? Do you think that the previous those in the ruling did not do their work properly? I can't say that properly. What made you decide to contest for this election independently? Pardon? What made you decide to contest for this election? What will I? What made you decide to contest for the election? What was the reason in your opinion? After seeing this experience, no, after seeing all this condition from my own constitution,